Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum I awang reme namai induikel zi kreuze te set hamama I ting chua kidere insa Paulia gai radling North East State Arunachal Pradesh Tirap District ge former MLA zete bekam mai ge hanam kya spy anui nagamgu spy mera hange num gai mene kapchani dele zakache dele zai chige chaidi bepe former MLA zize Yumsen Mate zana Yumsen Mate ze Kongsa West Assembly constituency gu former MLA le zakache dele zai pachu kapcha ze hegi inchat gchum aigom hi raho klotai lazu circle Tirap district ne le zakache le zai chige former MLA Yumsen Mate ze patate rahange pata kango me minna hang chum zengulu ze klo me tedle zakache dele zai impui ki gene haluchi mamne pachu nim telu ze hanam kangene kapcha kani le zakache le zai jege Yumsen Mate ze kapcha ze NSCN KYA spy metara hange numailu ze Lazu police station ge FIR ka gaidele zakache dele Zane chuna tinge Myanmar kadege kakle bizigene Myanmar me penui kringben ripel rahange penui deigene India ram kaguje Manipur state ge guchang di me mina changsruk me guchang dele zakache dele zachuna mina changsruk me Myanmar me penui kringben ripel rahange India ram kaguje Manipur state ge guchang di mroge ze hana poine zan empui mine kele zakache dele zane Manipur gu chief minister N Biren Singh ne saze Myanmar kadege chuna tinge kakle bizigene Myanmar me penui deigene kaguje India ram guchang ze Manipur state ge guchang di mramza Manipur state district bam ka cham ge pnuin se ko rahange relief camp te sapkai bebige bam zela muile zakache dele zana Manipur gu chief minister N Biren Singh ne saza chuna tinge Myanmar kade ge kakle bizigne pnui kringben repel rahange India ram kaguje Manipur state ge se ko rahange gunme Myanmar meze klo pung pad maraza na klo loge pnui ki te sap mak rahange du rangai dele zakache dele Zane North East State Manipur gen znain duike zisnan takmai ting choge anui Ziliangrong muguspai Ziliangrong United Front ZUF manai National Socialist Council of Nagaland isak moiwa NSCN kage gimi kahaka begene anui Ziliangrong muguspai Ziliangrong United Front ZUF me minna hang na chaidi zane anui Naga muguspai National Socialist Council of Nagaland isak moiwa NSCN me minna hang ket kahazam dele zakachule zain znain takmai ting choge ZUF manai NSCN spy makage gimi ka kapzeting chon chasrukze minute himre aigom bihigele zekachedle lamdang mai klo under Kaupum police station Manipur None district ya zachige ZUF manai NSCN spy makage gimi ka kapze minute mingeuria gumze gimi ka kapdele zachige minute mingeuria gumze gimi ka kapgene ZUF spy mina hangna chaidi zana NSCN spy mina hangket ka hazamdele zachige ZUF spy mina hangna chaidi broge mina hangkazi ze Razulung Ribam district ne zanamina hang kezize kyabna luang sung klo None district ne le zakachedle za NSCN spy mina hang ket ka hazam be pezia chunaria chimarele za chiga ZUF spy chaidi me mina hang nagu ka chai pumlu pe ka rahange Manipur police zane Assam rifle spy mera menale ze pe bamge wangchang de le zakachedle zane hanai kumting kumchang azang khaije ka chum teti ben duike zi deset maigedu ZUF manai NSCN spy makage Manipur None district Tangal Longjang Klo Don Bosco School taigene gimi kap de sangaile zeduka chedle za anui hai menachi rahange anui Ziliangrong mugut spy ZUF manai anui Naga mugut spy NSCN menale ze India ram go government ZDC ibete rahange peace agreement sign te ke lume bodle kagane ndai ko ki ze demand te chunaria ZUF manai NSCN spy makage kakle be Japan doze bame ka chebiza pibang priya za chilumaktele Zan Assam Dima Haso district e makom tingom changla jang khaije madai election wangdai raba hangge constituency ket gene candidate tara me mina hangna mane BJP party go ticket ki me bamdele kagane district go chief executive member CEM Debolar Gorlo sane saja party ge bam kan tip me pzet me hangge ning hereuja tate gai kang ki me jane district hangge ning hereu me jane party ge bam kan sim je party go ticket da pegule je ka chedle jane Assam Dima Haso district e makom tingom changla
najang khaije madai kumge election bam dara bahange na gada je jnain duike jisnan takmai ge maibang east constituency gu gidingpur klogene BJP party public gathering meeting roje bam dele jai chige district gu CM debular gorlo sanali je wangchangai je district ge BJP mene sapti bchange tate kyu ga nibe jene BJP mene district ge saptai de jene tate kyu dara blam ge du misonga je sakyu ga dele jai chige laisong constituency gu executive member EM Saiba Sri Podaming Riamanale je wangchangai je district ge BJP mene sabdi bchange anui jem ram ge dichun to chubatar me teugai ni blam ge jene BJP mene sabdai de jene anui jem ram ge ta teugai dara blam ge du misonga je sakyu ga dele jai chige BJP party public gathering meeting robam ge je constituency ke cham gu executive member EM Saiba me du wangai jene party gu official mara me du wangai dele Zan Assam Dima Haso district makum tingum chana jang kaije madai election wangdai rabige je laisong constituency ge BJP party ge nan tarame candidate mina hangna bamdele ja chige koram doing zeme banai podaming zemene ticket ki biji ge na observation team me boze chaukyang na na ki me ka che bije pi rahange tati be ri ma ge wangdele je ka che dele zane chige observation team me bo chaukyang na na ki me ka che be pi rahange wang bloge koram doing zeme ja kanga mene tol puigene sui doze muffler pai poine tapkai potter kem colony gene catholic colony gene bazar gene jana hazai chagene du malfar pai poine tapkai dele jaka chidele jana laisongo BJP office gene BLC member manai mandal committee mejang olu je lui ibigene ro meeting je bamgai dele jaka chidele jana district CM debular golo sanandan I think ka du kyam gai dele district ge constituency ka cham bege je BJP party ticket telu jen tara hangge jo padme candidate mina hangna bam dibjigene party lamgene ticket pe rahange changlakti je bamles du benuilung siagai mag rahang jena party ge kajau malai ka chibete mazza ka gane suikya lung ke te je party meze ngata je bam rahange du jana north east state Nagaland Mon district yamniu kuloge tatibe remaiting muige Myanmar kedege bame NSCN ke angmai spy mena nim tatime mina hangna rahang mana poine je njnai takmai ge Mon district gu nam kangne gimi kap sangai bigene nri pakai dele je ka chedle jai chige NSCN ke angmai mena nim tatime mina hangna jen ri parahange Assam rifle manai Nagaland police spy mena rolu je operation te je nam kang waiting klo tai gene NSCN ke angmai Myanmar kedege bame nam kya spy me bana Assam rifle jen Nagaland police makage gimi kap de sangai begine NSCN ke angmai Myanmar ke dege bamme nam kya spy me le lakti je chigene saugai lu je pakti de le je ka che de le je chigene pnina nim tatime mina hang nam jen ri pakai je chige NSCN ke angmai Myanmar ke dege bamme nam kya spy me na saugai be gimi M16 pchira me jen pistol gimi poina ka chum je du nim pat le je ka che de le ai gene namai ndui ke zikrevzit set hamamai ting chuwa ge de reinsa pawza loi gai de le Pigai zain kingai ni melei neze to dele